ikibazo cya EAC. EAC iremwe n'ibihugu, hari Kenya, hari Uganda, hari Tanzania, hari u Rwanda, hari u Burundi, hari na Congo. Yakoresheje terme iri très lourd, mais peut-être adopte gato yana South Sudan umenga irimwo naho nyene nayo ifite ibibazo sinzi ko. Yego na Sud Sudan. Alors, ukuntu wavuze ngo mort cérébrale, ni terme ikarishye cyane ariko dushobora kuyikoresha dans quel sens? Kuko urebye sur le plan opérationnel, urareba n'igihe badesida ko haza ingabo kugira ngo zize hagati ya leta ya Kinshasa na leta ya AFC/M23, bari impulse bavuga ati no, hari ibihugu bigomba kuza, hari ibindi bitagomba kuza. Bavuga ko u Rwanda rutagomba kuzanamo force Congo baruhakiza comme partie prenante du conflit. Baje kudesida ko haza Burundi, haza Sud Sudan n'ingabo za Kenya. Ingabo z'u Burundi zigeze mu gihugu nazo zitaziba beligera kandi barazizanye ngo ziri netre, ngira ngo mwabonye amavideo menshi batwika FDLR zitwika amazu y'abatutsi ku nturo babafasha abasirikare b'abarundi. Les images zirahari et les documentations zirahari. Donc uko ngira ngo aho twaba dufatanije cyo kuva ko hari mort cérébrale pour dire entre ibihugu bya EAC sur le plan opérationnel ntabwo biagisa sur les mêmes ondes. Hanyuma hakaza indi difficulté ya Tanzania iba tanto muri SADC tanto muri EAC, ikurikira imirongo yo mbibiri, kandi muri crise ya Est EAC na SADC baje kubahuza nyuma, ariko mbere habura bafite vision imwe. Iyo ni difficulty ikomeye kumva ko Ubugande, u Rwanda, u Burundi, Tanzania, Kenya, Sudan uko tubivuze bose bahuriza kuri operation imwe, biragoye muri iki gihe. Sur le plan même politique et sur le plan opérationnel, diplomatique et militaire. Aho turi kumwe. Alors ingaruka zikaba ari zihe? Ingaruka zikaba ko ari umuryango en vrai dire koko uri kugenda imbaraga zayo ugabanuka. D'abord hari projet ko bagombye kugira bose ntuza icyangombwa kimwe, hari projet ya circulation de biens de personnes, ariko dufite amakuru ko hari abanyarwanda bagera kuri aéroport ya ntuza ya Jomo Kenyatta bakaba agressé par des services za immigration. Hari abagande iyo bambutse bakajya Tanzania des fois bagira nabibazo, ugasanga utwo tubazo kuba hari umuntu nzi. Un exemple pour soutenir idée ya mort cérébrale, hari umuntu wigeze afatira visa ya East Africa muri ambassade y'Ububirigi bagitanga ama visa y'impapuro, yari muri passport ye, yagombye guca i Kigali, niyo hari première arrivée ya mbere, kuko uyifatira ku gihugu uri buzemo bwa mbere, hanyuma wajya Uganda après nango kajya Kenya après. Avugeze i Kigali visa ye yari ordre, bahita bateramo arrivée uko yari amaze kuyishurira i Bruxelles kuri ambassade ya East Africa. Ayigeranye i Nairobi kuri aéroport bahita bamuzirika, bamusubiza mu ndege unasubira i Kigali ngo ajye kuri ambassade yabo ya ntuza ya Kenya, ajye gusaba visa, ngo iyo visa ngo ntabwo bari buyemere ngo yayikuye muri ambassade y'u Rwanda. Donc urumva utwo tuntu turacyahari twa patati patata pour montrer non efficacité sur le plan diplomatique opérationnel ya ntuza. Ariko peut-être sinzi ntabwo meruka kubikurikirana, ashobora kwenda barabikemuye, ariko two tubazo twari duhari. Alors ati se cause profonde, ntabwo les intérêts ziri économiques zishobora kuba zaefasa les causes profondes. Pour ton rappel n'abandi bari kudukurikira, ibibazo biri muri Congo hari différentes crises. Crise ya mbere muri Congo ni ikibazo cya crise identitaire.
crise identitaire abavuga ngo abanyamurenge ntabwo ari abakongomani, abatutsi ntabwo ari abakongomani, abahema ngo ni abagande, abateke ngo ni ababrazzavilleois, abakatangeni. Icyo kibazo sur toute l'étendue de la République bitewe n'imipaka yakaswe ngo twabisobanuye kirekire, babikase basiga mu bwoko bumwakurya nino. Icyo kibazo kirahari, et surtout que ça fait plus de 42 ans Congo itagira carte d'identité, itagira état civil. Alors, aho je profite yo kukuinforma ko itariki yanjye ntabwo ari itariki y'impimbano my friend. Ngiye kukubwereheza impamvu rezo zigera kuri zingahe. Papa umbyara ni parmi abantu bafunguye college yo bita Kamagambo Adventist College muri Kenya. Iyi college yaformaga les évangélistes. Ahangaha promotion yabo niyo muri 60 parce que papa yavutse muri 35, yitabye Imana muri 90, j'avais 15 ans. Donc c'était un intellectuel chevronné ku buryo n'isaha n'idakika navutse hari 18h. Donc c'était un intellectuel chevronné. Ntabwo yafataga abana ngo bavutse ngo amasaka yeze ngo imvura iri guhinda, oya. Même mes petites sœurs n'amatariki bavutseho yose arazwi, nta na rimwe ryafite. Et surtout que on était dans une administration à l'époque kuko yari umukozi w'itorero w'idini. Twabonye même les allocations familiales, buri mwana yari afite carte d'identité, carte nyine y'amalocation familiale yatangwaga par l'église. Iyo carte n'ubu ngubu ziracyahari. Donc ma date ntabwo ari fabriquée pour ton information, parce que j'avais des parents très instruits, yaba mama yaba papa bose banahuriye basezeraniye bavuye bose muri collège icyo gihe muri 60. Donc ça c'est d'entre parenthèses. Imisegonda 5 ndakwifurize umunsi mukuru w'amavuka, hama ubabarire umupeiza ariko arakuvugisha nirabiye ko kandi urakoze cyane. Merci beaucoup. Donc en dehors yo muri Kenya, yavuyeyo muri 65 ajya muri Amerika kuri Université y'Abadventiste, niho yakoreye ntuzaye bachelor ye. Ubwo aza kuba umupastor ukomeye cyane w'Abadventiste, abantu banzi arazwi, kandi yanaguye mu murimo. Voilà. Donc je suis dans une famille intellectuelle. Ntabwo yari yo gufoza ifuro ngo twavutse kwa kangahe, byari bizwi. N'ubu ngubu muri administration yaho yakoreye amazina yacu aracyarimo. Donc c'est vérifiable. Voilà, c'était un entre parenthèses. Alors crise identitaire, hari crise économique uri muri Congo bitewe n'ikibazo cya mauvaise gestion. Hakaba ari crise ya ntuza ya légitimité y'ubutegetsi, nyaho twabivuzeho kuba ngo amatora ntiyagenze neza. Hakaba ari crise humanitaire, hari impunzi zimaze imyaka n'imyaniko hanze, leta yananiwe gucyura. Hakaba ari ibihumbi bisaga 100 biri mu Rwanda, hari ibihumbi bisaga 400 biri Bugande. Hakaba ari plus de 1 million bari muri diaspora hirya no hino, Danemark, Finland. Abaprofi no gusoza abamambre bari muri Finland, Helsinki, ngira ngo nabo tuzabonana mu minsi izaza. Donc hari abakongomani baheze hanze de millions et de millions, udashize noneho abahungiye mu bihugu nka plutôt za Sudani, abari ainsi de suite. Iyi crise rero ntabwo izi crise zose uko nzivuze, identitaire, économique, humanitaire, hakaba ari na crise ya affaires foncières. Hagombye kuba numérisation y'amatitre foncier. Ubu ngubu ntawumenya ubutaka bw'umuntu n'ubuhe, aha minere ni hehe. Leta bucya mu gitondo igafata ubutaka bw'abandi ikabugurisha abantu. Ibyo ni ibintu biteye ibibazo hirya no hino by'intambara, cyane cyane muri Masisi na Rucuru, tutibagiwe meme no muri za Haut Plateau ainsi de suite, aho abanyindu bari kuza ngo ubutaka bwabo ngo banyamurenge ba étranger. Ibyo bibazo byose niyo les causes profondes. Tukavuga ati se ntabwo ibibazo byo gushaka les minéraux stratégiques lithium na cobalt bishobora kuzimya iyo ntumva yango. Ibyo ni mu minsi yashize, ariko ubu ngubu biragoye cyane, kuko ndakuinforma ko
kuri position AFC M23 idashobora kuvaho na santimetre nimwe ni igihe havuzwe izi cause profonde beaucoup plus cyane cyane irebana n'ibi by'impunzi. Ikibazo cy'impunzi AFDL yaraje ishaka kugikemura telemako twavuga ko yabaye infiltré n'abatari bazi cause profonde cyambo cyawe bari n'abageri Kinshasa barabyibagirwa Kabila arabiza alors que muri mission Kabila le père yarafite kwaro kugira ngo impunzi zari zarahunze nazo zitahuke mu gihugu. Ibyo ngibyo ntibyashoboka. RCD même chose igakora tentative harabatahutse hariya mu bwiza n'ibiki après FDLR kubera zitari zaravuye hariya ziraba neutraliza barongera bahungira nkamira. Donc bigenda bityo CNDP raza même chose, les intérêts économiques ziraza zirayisenya. Voilà, ariko ubungubu je t'informe ugire umutima utuje cyane ko M23 idashobora ni de près ni de loin kuva kuri les causes profondes ngo yikontente seulement na les intérêts économiques ziri illégitimes. Ibyo ngibyo ntibizigera biba muri politike ya General Makenga, ntabwo birimo. Ngira ngo yabivuze mu madiscours menshi avuga ko bahari jusqu'à ce que degré ou de force les causes profondes zitarizakemuka hakuna kurudi nyuma. Ibyo ngibyo kugira impungenge nubwo Amerika yazana indege zingana zita. Ngira ngo Tshisekedi la tante azana ba mercenaires azana ya SEDEC azana nde, ntabwo bigeze basubira inyuma kuko aussi longtemps impunzi zitarizatahuka ntabwo AFC M23 ishobora kuzava kwizima uko byagenda kose. Même chose kubyo avuze kw'intuza bya atise ko bari kuvugana nabo, hari wabaje atise bavugana nabo kandi baravuze ko bazasubira Doha uko bafunguye kandi bihano eske bavugana na leta kandi bafite ibihano mu byo bavugana na leta bagomba gukemura ira dialogue yishakwa itari yagerwaho malgré Doha ya gatandatu. Doha ya nibura Doha ibintu bibiri bimaze kuvamo ni la déclaration de principe ni déclaration ya mécanisme ya suivi ya mantuza ya cessez-le-feu. Ariko normalement gikenewe cyane nuko ngo habe dialogue no face à face entre leta ya M23 na leta ya Kinshasa kugira ngo bagire ute. Cyambe nuko basabye ko bagomba gukuraho biriya bihano bigomba kuvaho, ntuza ba prisonnier bakafungurwa nubwo twavuze ko ari bamwe bapfuye ariko bazabibazwa n'ibindi. Donc ibyo rero yo kuvuga ko antuka nongeye kubisubiramo que les intérêts légitimes zitazasimburwa avec les intérêts économiques. Ibyo nshobora kubihagararaho kuko les causes profondes agaciro zifite muri revolution ya FCM 23 ndakazi kandi nicyo bahagarariyeho kuko nabo bazi ko baramutse bitabaye kuzasubira inyuma byazabagora ko bafite une population très meurtrie mu nkambi ngira ngo mwese muzi za Mahama zande hirya no hino ainsi de suite les gens qui souffrent bakeneye ko umutekano bahariya. Ariyo mpamvu navuze ko Amerika imaze kudesida byanze bikunze ko FDLR ziba neutralize hanyuma impunzi zigatahuka. Zamara gutahuka hakaba des opérations de ya cleaning ya kariya karere, hanyuma byanze bikunze ikizaba cyose cyanyuma bizaca toujours dans des négociations. Niba hazaba même un état izaba hariya à l'est kuko n'abantu bose babikeneye nanjye mbishaka kandi akaba ariyo solution, nabyo bizaca toujours ni mu ma négociation bati OK ça va, niba ruko twemeye fédéralisme comme ça est baye un état fédéré ainsi de suite. Byose byanze bikunze bizaca mu biganiro, ntabwo bizaca muri kifua kobeta tolo, ça va passer toujours par des négociations. Alors wabuze gukora comment kubyerekeranye na ya yese nayivuze, twemeranijeho ko hari ikibazo gihari ariko on espère que bientôt kizakemuka kuko Tanzania aussi longtemps que ndamuvuguriya mugabo ari president wa kera nani Kikwete, aussi longtemps que Kikwete akimanipula president Samia Suluhu
ikibazo cya diplomasi entre le Rwanda et la Tanzanie bizaba ari ibibazo kuko hari inyungu Kikwete bifitemo muri cadre nayo guhungabanya umutekano mu Rwanda nubwo adakoresha intwaro ariko akoresha utuntu twa diplomasi a instrumentaliser le régime en place, a instrumentaliser même Bujumbura, a instrumentaliser même l'Afrique du Sud muri cadre toujours yo kugira ngo umutekano buke sur le plan diplomatique uboneke mu Rwanda, ariko biramugoye cyane cyangwa zabigereho ko byamaze kumenyekana n'amahanga, ariko niko ka reticence ubona kakomeza kwangiriza muza EAC muri cadre Tanzania instrumentalise Burundi. Hanyuma ariko voilà, le Rwanda se comporte comme un bon diplomate, barahagaze kandi nababwiye ko hari ntabwo ari ubuhanuzi ko mu myaka igiye kuza bagiye kuba siège y'urwego ruzasimbura Nations Unies. Urumva ko n'uwaba ari kurwanya u Rwanda bimugoye cyane cyane kuzagera ku byageraho kuko hari programme nyinshi ku nzego mpuzamahanga u Rwanda barukeneyeho kugira ngo izo execution zabe mu karere kuko berekanye performance yaba ku rwego rwa defense, rwa sécurité, rwa économie, rwa justice transitionnelle, gutuza abaturage ku mutekano, indice zose zikenewe ku bihugu bihagaze neza. U Rwanda ruza ku mwanya wa mbere mu bihugu byinshi byo muri Afrika.